Ako vaš internet preglednik omogućava klikanje na YouTube napomene, klikom na njih možete prelaziti na sljedeće korake ili se vraćati na prethodne. Prvo ćemo nacrtati njušku, zatim ćemo lagano ocrtati glavu. Nacrtat ćemo nos, oči i kraj usta, mali čuperak i uši, prednje šape, zatim tijelo i kraj prednjih šapa, prvi dio zadnje šape i drugi dio zadnje šape, rep i dio trbuha. Stavit ćemo mu jogrlicu te podebljati crte glave i vaš pas je gotov.